Legnemo na leđa, savijene noge, stopala u širini kukova, ramena što dalje u ušiju i nađemo neutralni položaj kičme. I polako puštamo noge, odnosno kolena na jednu stranu pa na drugu. I polako dodajemo gornji deo tela. Kada noge spustimo, odnosno kolena na jednu stranu, podižemo suprotnu ruku i pogled usmeravamo ka ruci. Na primjer, ako noge idu na levu stranu, desna ruka ide gore i glava je usmerena ka desnoj ruci. I obrnuto. Osjećate lepo istezanje u skroz lateralnom delu, bočnom delu, neko više kod pazušne jame, struka, kukova, zavisnosti dela mi zatezanja.